Chanchin lor khom ngai thatu ni thlir tu he zong zong nin rek kan chi bai von jun ni sum ni pariat sang ni sum ni pali Rajasthan state chun sakhodanga in let khapna dan a mangi tumin ma alamek India martinga Rajasthan state BJP kai roi sarkar chun sakho khat ka atanga sakhodanga in let khapna dan anti conversion law a mang tumin ma alamek a chang madan heti luina ni in lemna manga sakhodanga in let dinga in veng na dinga siam tumna achang thu anti Rajasthan state hi BJP roi relna state laya mi achang madan hi manga changchun India rama state somin nikleriyat ka laya anti conversion law mangna state som lekhat ka na changati madan mangmengna state he chu Arunachal Pradesh Chhattisgarh Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jharkhand Madhya Pradesh Odisha Uttarakhand Uttar Pradesh he anchang Karnataka chun BJP roi relna noya anti conversion law hian manga Congress sarkar hongpiang nunghan madan hi intop achang ding thu hi anin pong zui thaya Jun sangni somni patumhan Karnataka assembly chun madan hi anola apaita achang anti conversion law hin abitum chemachu Christian Caution ni missionary anchang India rama BJP sarkar na state anti conversion law hi anmang tlampu achang Rajasthan sarkar hamin state danga adin zompui party he dan mang en ton pumin remrona an siama hap tamasahan Supreme Court madan a mang tuma ma an lakdan he an shil ge achang state sangsanga anti conversion law an mang tan kum Odisha 1967 Act Madhya Pradesh 1968 Act Arunachal Pradesh 1978 Act Gujarat 2023 Act amended in 2021 Himachal Pradesh 2006 Act re-enacted 2019 Chhattisgarh 1968 Act amended in 2006 Jharkhand 2017 Uttar Pradesh 2020 Haryana 2022 hey anchang Tripura in rangzoka sintho achang theina digin project monitoring unit klangzara chang Tripura sarkar chun state suga central scheme atanga project anidong in rangzoka pom achanga sintho in tlaitur achangloi na dingin project monitoring unit PMU atlangzar PMU hi Tripura planning and coordination minister Pranajit Singha Rai chun thole ni han atlangzar achang PMU hi central atanga project hongikal in rangzoka sintan achang theina dinga malading anchanga Mabak hen department chu mate huna project anton dinga thuron pesa anti achang PMU pol hin kumintum ka sung dingin viable che somleria career wat achang project minister roy chun PMU dinga consulting firm in thangna dingin Tripura sarkar chun e tender aswa Ernst & Young LLP oi chu ma project a ding hin in thlang anchang ati EY LLP noya kong sang mithiam somlenli ka in thlang so kai chun Tripura sarkar noya department knowledge sector somlenli ka dingin project siam thinanti achang ati ba mithiam big somlenli ka omda ti mahin concept note isiam DPR report saini project apuitling theina dinga thodingi tool hei tho thinanti roy chun PMU chu sumthiam chang rese thiamna big thilhom chang rese kongdang i hema project in rangzoka kalpui achang theina dinga state sarkarin in ding achang ate Southern Pakistan chu khomolum luatin nan safe kan atomeka khomolum lorle nunna chan nan safe kan anpung edi ambulance service hai chun nintin Karachi moka ruak somin thumantanga somil lika vel anin thak thin an tihial achang atun nai niruk ka sungin ruak reserring lei somruk lei riat ka anvaita ka mahilaya ja somli pakhat chu tholenia ithihe anchang Karachi khope chun temperature in 400 Celsius apiala humidity ansang sa rek temperature chu 490 Celsius vel angkan mirhiam taksa achun ti achang mitam kan damdo inan para civil hospital Karachi achun pathiani ni nilaini inkar sunghan heat stroke lane damdo ina mi reason niklei somruk lesari ka unadmit achangin Dr. Imran Sarwar Sheikh head of emergency department chun ati
maka ti hen som le ni ka chun nun na an chan a chang atisa dam do in ani pan pui atam chem hi kum som ruk ni kum som sari vel rit an chang than ka chu kum som li panga ni kum som min ni vel he hom anom sa tho a chang ti in doctor se ka chun ati khomol lum lo tor chal lo hi an lo ka an e kan tuisa in khurin sang an nei sa atam chem hi chu pon tianga sinitho an changa tui atam the ang kachema in ding ni chungloi an pan the o ang kachema in thom dingin kin ril hoya changti in doctor sei kachun atisa MP inthlang maloka Prime Minister Pun Narendra Modi an ai hong Delhi airport ti wan chung tuki hana chima mi in thum kan thia mi tam kan hliam an tur siatna atlung namun video hoi chi kalo yang tar lang rai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chun mizan nilai tumhan two wheeler in khalpo he chu helmet an khumno chain poisa in choitir changan tia motor lekha mu in malfe ka an nei no homin ngai dam an chang ding thu ati tir dan chun auto rickshaw ni rickshaw home traffic dan sang sang an bo se thomin sem thai chang no nia in zakna boya voiringa kanole achunglam an bo se nung chain sem changan ti ati Himanta Biswa Sarma achun mihar sa tak tak sarkarin poisa chik chika ain choi tir chu tha ati no an boi tir tuma nikum so ringot thomhan sarkarin mihar sai nianga semna poisa vai bel che ruk sari ka bel an mu pa ka makka poisa lu thi an boi tir atum thu ati Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Women Wing he chun Mizan Khathan Manipura boina atunaria tobloya la omchu state thune po he che changno le ti in anin tuma ningthikin minister thongjam Bishwanath Singh ani Manipur Legislative Assembly Speaker Thokcham Satya Barta Singh he inchu allut khum mama ni po ningthikin minister Sapam Ranjan Singh ani MLA Kram Chana he in hom aloi lut khum sata badoi dalna le apungkhom nu pangrol he hin Manipur State Sunga Rithara Thona Manipur State Sunga State in Pum Khatna Veng hi plat dingin thunei pu he anin phut Bizan Khatzana Meitei nu pangrol ning thikin Minister Thongjam Biswanatha in an hala an vahumda ahin minister hi an ina aloyom no a manungin Speaker Satya Barta Singha in tiang an kal no ka Speaker hi inan tangin hauso ka nu pangrol he an son puya chang Bizan Khatzana Kokomi Women Wing hein doidalna andeina ahin Kokomi Coordinator Oileri Keima chun Manipur Rithara Thona in top tuma MLA ni minister hein ihom thuneina anine loichu nakhek kan adema MLA somringa khain anveng ne no chun mongrit dingin angena chang Jirbam district su Rithara Thona thlungtharnok reka in zamna nein Mizan Khatzan Arizatel Pukhomin doidalna anneya Manipur district su Ralmona tungding nok dingin thunei puhei angen sa relief ke ma om then ka an intiang an kirnok dungin Rithara Thona tlung an oiloi je in langtirna dingin Jirbam sunga om hein doidalna annei nilai ni jingan Harinagar Goakhal Uttakhal Kunjabon Borobekara subdivision a om an in adin ram tak in thum kachu hal achanga Mathil tlung reka in zomin Jirbam town sunga tlang mi he in izaka muchang in sian I hala chang Mizan Khatzana Jirbam town sunga doidalna ne he hin Imam marketan tangin an suaka DC office tola anin to pa chang Chanchin lor khom hin isam ni pariat jan rila ibot sai achang
atun tuma ding chun ba kha ayong itar lang thiam chang siala ma channel la subscribe loi ni na la like loi hin ni loi subscribe pe ka ni loi like pek pak ding in na ni khong som nok